Egun on guztioi, gaurko Gipuzkoako diputatuen gobernu kontseiluak fiskalitatearen ideia berritzaileak lehiaketaren edizio berria onartu du. Ekimen hau Gipuzkoako herritarrei eta enpresa sortu berriei irekita dago, gure lurraldeko zerga sistemaren inguruan sormena eta kontzientziazio fiskala, talentua eta implikazio soziala ere sustatzeko asmoarekin. Ekimenak, Gipuzkoarren eta enpresa berrien ideiak, sormena eta talentua bultzatu nahi ditu, kontzientziazio fiskalari eta iruzurraren aurkako borrokari dagokienez. Lehiaketa hau 2017an jarri zen abian eta ordutik hainbat deialdi egin dira eta proposamen berritzaileak jaso ere bai, Gipuzkoako zerga sistemaren ezagutza eta zerga betebeharrak betetzearen garrantzi sozialari buruzko kontzientziazio hori sustatu nahian. Proposamenak arlo hauetara bideratu beharko dira. Zerbitzu publikoak eta ongizate estatua modu arduratsuan mantentzearen garrantzia zabaldu eta sentsibilitzatzea. Baita ere Foru Ogasunaren webgunean eskuragarri dagoen informazioa zabaltzea edo hobetzea, eta herritarrei laguntzeko zerbitzuak sortu edo baita ere hobetzea, beren zerga betebeharrak betetzea errazteko. Eta baita ere iruzur fiskalari aurrea hartzen eta aurre egiten lagunduko duten ideia, tresna edo ekimen berriak proposatzea. Proposamen guztiak aurkezteko epea maiatzaren 6an bukatuko da, eta Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan prestatutako inprimaki elektroniko baten bidez erregistratu beharko dira. Deialdi honek ere bai, hainbat sari aurre ikusten ditu, kategorien arabera. Enpresa sortu berrien kasuan, proiektu irabazleak 10.000 euro irabaziko lituzke, sari garbi bezala, eta herritarrei zuzendutako kategorian 2 sari emango dira. 1.500 euroko sari bat eta ordenagailu eramangarri batekin eta 750 euroko bigarren sari bat telefono mugikor batekin batera. Bestalde baita ere gaurko Foru Gobernuaren Kontseiluak garapenerako lankidetza proiektuetarako diru laguntzen deialdia onartu du 4.740.000 euroko zuzkidurarekin. Laguntza hauekin Gipuzkoako Foru Aldundiak nazioarteko lankidetzari bultzada ematen jarraitu nahi du, eta lurraldeko erakundeek arlo horretan bultzatutako proiektuak babestu. Kultura, lankidetza, gazteria eta kirol departamentuak ematen ditu diru laguntza hauek, eta aurten esan behar dugu 8,3ko igoera bat izan dutela 2025ko diru laguntzarekin alderatuta. Eta 5 jarduera hildotan ekituratzen dira. Alde batetik, garapen proiektua finantzatuko dira, hegoaldeko herrialde eta herri pobretuetan, Afrika ezik, eta hontarako 2.030.500 euro jarriko dira. Eta bestalde, Afrikan izango diren garapen proiektuetarako, ia 875.000 euro jarriko dira. Era berean, 915.000 euro bideratuko dira gizartea eraldatzeko hezkuntza proiektuetara, 320.000 euro tokiko edo nazioarteko gizarte eraldaketarako ekimen edo ekintza puntualetara, eta bukatzeko beste 600.000 euro larrialdiko eta ekintza humanitarioko laguntza proiektuetara. Gipuzkoako Foru Aldundiaren plan estrategikoak jasotzen duen bezala, gure lurraldetik erronka global handiei lagundu nahi diegu, gure ekintza garapen jasangarriko helburuekin eta 2030 agendarekin lerrokatuz. Baita ere, gaurko diputatuen gobernu kontseiluak Gipuzkoa 2.634 Tolosa eta Albiztur artean, eta Gipuzkoa 3.740 Goiatz parean, errepideen zati batzuk zabaldu eta hobetzeko obren lizitazioa onartu du. Lan hauek segurtasuna hobetuko dute, gaur egun estuak diren edo gurutzatzeko zailtasunak dituzten hainbat puntutan, bereziki ibilgailu astunek bihurguneetan bat egiten dutenean. Garrantzi handiko jarduerak dira, tokiko mugikortasunerako, izan ere bideoiek Tolosaldea eta Urola erdia lotzen dituzte eta egunero bertan trafikoa pilatu egiten da. Jarduera hauei esker,
Gipuzkoa 2624 errepidearen 9 metro inguru zabaldu eta 3 bihurgune hobetu ahal izango dira. Eta baita ere Gipuzkoa 3740 errepidean, esan dudan bezala Goiatz parean, biraketa bat egokitu ere. Inbertsioa milioi euro pasatxokoa da eta aurre ikusitako epea, obra hauek aurrera eramateko 5 hilabetekoa. Gipuzkoa 2624 errepidean ibilgailuak aurrez aurre gurutzatzeko zailtasunak dauden eremu batean jardungo da eta bertan plataforma zabalduko da eta Tolosa eta Albistur arteko ibilbidean zehar dauden 3 bihurgune ere hobetu egingo dira. Goiatz herrigunetik 200 metrora bestalde, bihurgune itxi batean esku hartuko da, kaltzada biraketaren barrualderantz zabalduz eta eremua egokituz. Lan hauekin, Gipuzkoako Foru Aldundiak etengabeko hobekuntzak egiten jarraitzen du, lurraldeko tokiko errepide sarean, gure eskualdeen eguneroko mugikortasunerako funtsezkoak diren errepideetan segurtasuna eta funtzionaltasuna indartuz bideratu, tokiko jarduera hauen bitartez. Eta baita ere gure errepideetan garatuko diren beste 2 proiektu iragarri nahi dizkizuet. Alde batetik, Kontseiluak argi berdea eman diolako Azkaraten Gipuzkoa 3321 errepidearen 2 zati egonkortzeko proiektuari. Honek 726.000 euroko inbertsioa izango du eta 4 hilabeteko exekuzio epea. Eta bestetik, nazional batean, 420 errepidearen lotunean, biribilgune bat eraikitzea onartu da, Goierri eskolako sarreraren parean, 313.000 euroko inbertsioarekin eta 10 asteko epean gauzatuko dena. Azkarate gainean, Elgoibar eta Azkoitia artean, lurraren ezegonkortasuna dago 2 puntutan eta zati honetako puntu batzuetan lurra ondoratu eta mugitu eginda eta beharrezkoa da bertan lan batzuk egitea. Eta Ordiziako biribilguneari dagokionez, Goierri eskola parean dagoen bidegurutzea simplifikatu eta ordenatu nahi da, eta jarduera honen bidez uste dugu segurtasuna eta trafikoaren arintasuna ere nabarmen hobetzea ahalbidetuko dela. Inguru honetan baita ere hobekuntzak izango ditu oinezkoentzako, oinezkoen pasabideak biribilguneko eraztunetik kanpora mugituko delako, eta oinezkoek hainbat bide gurutzatu behar izatea saiestuz, gaur egun gertatzen den bezala. Decía en euskera que el Consejo de Diputados de hoy ha aprobado una nueva edición del concurso de ideas innovadoras en fiscalidad. Esta es una iniciativa que está abierta a la ciudadanía de Guipúzcoa y también a empresas de nueva creación para fomentar la creatividad y la concienciación fiscal, el talento y también la implicación social en torno al sistema fiscal de nuestro territorio. Es una iniciativa que busca impulsar ideas, la creatividad y el talento de todos los ciudadanos y también de estas nuevas empresas en relación con la concienciación fiscal y también en la lucha contra el fraude. Es un concurso que se puso en marcha por primera vez en el año 2017 y desde entonces se han realizado varias convocatorias que han permitido recoger propuestas innovadoras y también fomentar al mismo tiempo el conocimiento del sistema fiscal de nuestro territorio y también la concienciación sobre la importancia que tiene cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Las propuestas se deberán de orientar a alguno de estos ámbitos. Por un lado, el de difundir y sensibilizar sobre la importancia de contribuir de manera responsable al mantenimiento de los servicios públicos y al estado de bienestar. También ampliar o mejorar la información disponible en la web que tiene la Hacienda Foral y crear o perfeccionar los servicios de apoyo a la ciudadanía para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. O también proponer nuevas ideas, herramientas o iniciativas que contribuyan a prevenir y a combatir el fraude fiscal. El plazo para presentar las ideas finaliza el próximo 6 de mayo y se deberá de hacer cumplimentando un formulario electrónico que está habilitado en la sede electrónica de la Diputación Foral. También se contemplan diferentes premios en esta convocatoria. En el caso de las empresas habrá un único premio para el ganador, que recibirá 10.000 euros. Y en la categoría que está dirigida a la ciudadanía habrá 2 premios, uno de 1.500 euros acompañado de un ordenador portátil y otro de 750 euros acompañado de un smartphone.
Por otra parte, en el Consejo de hoy también se han aprobado una nueva convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo que contarán con un presupuesto de 4.740.000 euros. Con estas ayudas, la Diputación Foral de Guipúzcoa quiere seguir dando impulso a la cooperación internacional y apoyar proyectos impulsados por entidades del territorio en este ámbito. Estas ayudas están gestionadas desde el Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes y este año contarán con una aportación económica con una subida de un 8,3% respecto a las del año 2025 y se estructuran en 5 líneas de actuación. Por un lado, se van a financiar proyectos de desarrollo en países y pueblos empobrecidos del sur, excepto los de África, y aquí se va a contar con una dotación de 2.030.000 euros y, por otra parte, habrá otra línea para proyectos de desarrollo en África con 875.000 euros. Asimismo, se destinarán 915.000 euros a proyectos de educación para la transformación social, 320.000 a iniciativas o acciones puntuales de transformación social a escala local o internacional y 600.000 euros a proyectos de ayuda de emergencia y acción humanitaria. Tal y como se recoge en el Plan Estratégico de la Diputación Foral de Guipúzcoa, queremos contribuir desde nuestro territorio a los grandes retos globales, alineando nuestra acción con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también con la Agenda 2030. También en el Consejo de Gobierno de hoy se ha aprobado la licitación de varias obras en nuestras carreteras para ensanchar y mejorar varios tramos en la Guipúzcoa 2634 entre Tolosa y Albistur y en la Guipúzcoa 3740 a la altura de Goiatz. Estos trabajos mejorarán la seguridad en varios puntos que actualmente son estrechos o presentan dificultades y se tratan de actuaciones que tienen una gran importancia en el ámbito de la movilidad local. Permitirán ampliar cerca de 900 metros en la Guipúzcoa 2634, mejorar 3 curvas y también acondicionar un giro en la 3740 a la altura de Goiatz, con una inversión que asciende a algo más de 1 millón de euros y con un plazo de ejecución de unos 5 meses. También se han aprobado otros 2 proyectos. Por un lado, se ha dado luz verde al proyecto para estabilizar 2 tramos en la carretera Guipúzcoa 3321 en Azcárate y que va a tener una inversión de algo más de 725.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Y también se ha aprobado la construcción de una nueva rotonda en el enlace de la Nacional 1 con la 420 a la altura de la entrada de Goierri Escola, que va a tener un presupuesto de algo más de 300.000 euros y un plazo de ejecución de 10 semanas. En el Alto de Azcárate, entre el Goibar y Azcoitia, se va a corregir la inestabilidad del terreno en 2 puntos y, en cuanto a la nueva rotonda de Ordizia, el objetivo es simplificar y ordenar el cruce que está situado, como decía, a la altura de Goierri Escola. También esta última actuación incorporará mejoras para la seguridad peatonal porque los pasos de peatones se van a desplazar fuera del anillo de la rotonda, evitando que las personas tengan que cruzar varias vías como ocurre en la actualidad. Eta nire aldetik hauxe neukan esateko. Galderarik ere baldin badukazue? Bueno, nik gai honen inguruan ez, baina atzo Euskal Herriko Taxi Federazioak mobilizazioak iragarri ditu eta salatzen du erakundeak etzaretela ezer egiten ari Uberren intrusismoaren aurrean. Ez dakit balorazioren bat edo egiteri baduzu. Bueno, guk taxiek iragarritako mobilizazio horiek noski errespetatzen ditugu, beti irekita egongo dira baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiaren ateak, taxistek gurekin partekatu nahi dutena partekatu eta behar dena hitz egiteko. Orain pare bat aste uste dut edo baita ere agerraldi honetan eman genuela pixkat Uber Gipuzkoan agertu den honetan Gipuzkoako Foru Aldunditik egoeraren aurrean egin dugun azterketaren berri, argi utzi genuen gure aldetik egindako azterketa horretan balizkoa edo baliozkoa ikusten genuela, gaur egun dauzkaten Bizkaiko Foru Aldundiak emandako lizentzia horiekin trama interurbanoan ibiltzeko aukera daukatela eta horraino iristen da legez Gipuzkoako Foru Aldundiak gai honetan daukan eskumena,
Momentuz guk ez dugu lizentziarik eman, baina eskaerak egongo balira eta legeak jasotzen dituen baldintza guztiak betetzen badituzte, lizentziak eman beharko genituzke guk ere. Ez dugu hortikan aurrera errespetatu noski taxistek ulertzen dugu, egoera baita ere, orain arte beraiek eman duten zerbitzu hori edo antzeko bat emateko zerbitzua emateko beste agente batzuk agertu direlako baita ere gure lurraldean, eta esan dudan bezala erakundeetatik baita ere herritarrei ahalik eta zerbitzu publikorik onena ematearen aldekoak izango gera beti, eta beti ere taxistekin gure ateak irekita daude, gurekin hitz egin edo beraien kezkak partekatzera etorri nahi baldin badute. Bileraren bat izan duzu, ezta? Uber eta taxistekin? Bai, baina guk momentuz horrela eskaera zuzen bat beraien aldetik kezka honetan, esan dudan bezala, beti ateak irekita izango ditugu, eta legearen arabera arituko gara batzuekin eta besteekin orain arte egin dugun bezala, eta azterketa esan dudan bezala, iritsi geran arte behintzat ondorio horiek atera ditugu. Oraintxe Donostiko udaletxetik etorri gara, eta Jon Insausti alkateak esaten zuen gai honen inguruan ziurgabetasun juridikoa handia dagoela, eta aipatu du taxiaren batzordea deitzeko beharra, eta Aldundiari dagokiola hori deitzea. Mugikortasun departamentuaren eskumena da, eta esan dudan bezala gaietaz hitz egiteko Gipuzkoako Foru Aldundia beti prest taxiaren batzordea deitu behar balda hortarako egingo da. Eta ziurgabetasun juridikoarena partekatzen dut nik ere alkatearekin, hemen abalos dekretoaren ondorioz eskumena gai honen inguruan arautzeko erkidego autonomoei pasasitzaielako, guk oinarrizko legedi horren arabera dagokigu Aldundi bezala lizentzia horiek ematea arlo interurbanoan ibiltzeko, baina egia da arautzea ez dela egin erkidego autonomoan, eta orduan hor badago ziurgabetasun juridiko bat, edo gutxienez ez da arautu, orduan horrek sortzen du horrelako gutxienez utxune bat, arautze arlo horretan. Sí, seguimos con el tema de Uber. También ha dicho el alcalde de Donosti esta mañana en la rueda de prensa que a ellos solo les compete asegurarse de que cumplan las normas de tráfico y que no tienen más competencias. Preguntan entonces a quién le corresponde asegurarse de que están operando bajo la legalidad. Pues como decía ahora, yo sí comparto con el alcalde también, como decía, que sí podemos estar ante un vacío legal, porque desde otras comunidades autónomas se ha regulado esta cuestión. Y es cierto que en la comunidad autónoma vasca no se ha regulado el tema. Nosotros estamos operando con la legislación del Estado que se trasladó esa competencia vía decreto Ábalos en el 2018 a las comunidades autónomas, y en virtud de ello las diputaciones forales sí podemos dar las licencias para estas VTCs para que puedan operar en trama interurbana, que es lo que se ha hecho hasta ahora, por ejemplo, por parte de la Diputación de Vizcaya. En el área urbana nosotros no tenemos competencia, y quizás sí falta esa regulación para dotar a toda esta cuestión de una mayor seguridad jurídica. Ez da gure eskumena, hori erkidego autonomoek erregulatzen dute, beste erkidego batzuetan arautu da. Bai, jaurlaritza edo jaurlaritzaren eskumena izango litzake egitearena. Eta jaurlaritzarekin ez duzu hitz egin honen inguruan, zeren udalak eskatzen du, zuek ere bai, ez da gure eskumena jaurlaritzarena, etxe berdina. Bere momentuan egin zen saiakera bat, eta dekretu bat egin zuen jaurlaritzak, eta baliogabetua izan zen, uste dut 2019an izan zala, eta ordutik ona ez da berriz egon honen inguruan ezer jaurlaritzaren aldetik. Besteik?
Vale, otro tema. Nos pregunta también si podría la portavoz confirmar si el proyecto de norma para el impuesto turístico se aprobará el próximo Consejo y si confía en que llegue aprobado para el verano. Bueno, efectivamente, la semana que viene en el Consejo de Diputados se dará luz verde a la norma y luego iniciará su trámite en Juntas Generales. Confío en que los trabajos se desarrollen, bueno, pues lo antes posible y pueda aprobarse en este periodo de sesiones. Bai, datorren astean diputatuen kontseiluan onartuko dugu tasa turistiko bezala ezagutzen dugunaren araua eta hortik aurrera Gipuzkoako Batzar Nagusiei dagokie arauaren tramitazioa eta onarpena behin betikoa izatea eta espero dut udara aurretik lan horiekin bukatu eta onartua izatea. Vale, cambiamos de tema. Incautación de angulas y nos preguntan, varios compañeros sobre la operación. Si la Diputación tiene constancia de esta operación que está realizando la Guardia Civil en Aguinaga y la opinión al respecto. Solamente hemos tenido conocimiento de que se estaba desarrollando esa operación y se nos ha solicitado que recojamos los ejemplares y los ejemplares incautados han sido trasladados a unas instalaciones de conservación que tiene, a unos criaderos que tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa y hasta ahí es la información que puedo trasladar de esta cuestión. Baita euskeraz baita ere mesedez. Bai, Aginagan angulen inguruan egindako polizia operazio horren inguruan, bakarrik esan Gipuzkoako Foru Aldundiak jaso dituela, bertan harrapatu dituzten angula horiek eta dauzkagun gure instalazio batzuetara eraman direla, baino operazioaren inguruan ez daukagu beste ezer esaterik. Besterik? Listo? Vale, eskerrik asko.